Neka mi ne svane. Aj, samo nemoj pjevat, please. Tata, malo sam vesel, idemo. Pa budi vesel, ali nemoj pjevat. Šta pjevaš kad da neko gazi mačke s bagerom? A ti ni ne znaš šta sam ja napravio, pa normalno da ne dijeliš moju radost. Pa ne znam čemu bi se veselio kad si ti nešto napravio. Znači, mogo si napraviti samo sranje neko. Slušaj me, tata, dovoljno smo se napatili ovih godina. Pogotovo ti možda, evo. Šta je tebi sad? Ja sam odlučio, znam da smo pričali da trebaš kvalitetan odmor, jel tako? I ja sam se potrudio da ove godine ljetovanje ne da bude jako, nego da bude prejako. Samo malo da me srce ne opali. Ti to govoriš da sam se ja napatio. Pa znam da si nešto se žalio tu i tamo, ako ne i svaki dan, da kako je život težak, kako je stalno dobro, tempo. I ja sam odlučio da si negdje uplatimo neki pošteni godišnji odmor. Platimo, znači ne samo tvoja guzičica, nego i moja, jel? Normalno. A mislim, zajedno smo u tome, otac i sin smo, jel? O Bože, kud ovo vodi? I, pazi, do sad znam da smo uvijek išli na vikende, a meni ne mogu ja živjeti od vikenda. Znači, na vikend ne mogu, jednom pojedem, poserem da prostiš i već idemo doma. Dakle, ja sam odlučio, tata, rezervirao sam 14 noći. Pazi, 14 noći, znači 14 puta moramo ispavati. Dana ili noći? Noći. Dobro. Noći, sam odlučio se za noć. I to ne sad negdje... Dobro, isto je, konju, ne znaš matematiku, ali nema veze. Ajde, 14 dana si rezervirao gdje? Dubrovnik. Opa. Nema na čemu. Dubrovnik i to... Šta si izronio, neke dukate ili šta? Ma nisam, pa mislim, pa skupljali smo. Zašto skupljamo? Pa ne možemo skupljati samo. Ja sam skupljao i stavio na štednju. Dobro, ali ja sam tvoja krv. Dobro. I Dubrovnik, hotel, 5 zvjezdica, tata. 5 zvjezdica hotel, pa ja bih rekao da ćemo živjeti ko lordovi. 14 noći. Dobro, nemam ništa protiv, ali to je skupo, sine, ne znam. Sve ima. Sad nemoj da počnem šta sve ima. Znači ima all exclusive. Valjda all inclusive, a ne ekskluziv. Da, inclusive. All inclusive. Imaš, znači, doručak, ručak, večera. Dobro. Svaki dan. Dalje nema. Imaš wellness. Čekaj, a gablec? Mislim, marenda? Marenda, to ako marneš sa doručka, onda si, da. Dobro. Imaš, tata, wellness, pa svega, ja mislim da ti nokte lakiraju ako želiš. Dobro, nemoj da dođem tamo pa je bazen onak 2 na 2. Ne, imaš sve, imaš džakuzi, znači sve mjehurići, imaš saune. Bravo. I to mislim da ima 4 vrste sauna. 4 nema, inače nema 4, ima 3, ali dobro. 3, da. 3, hoćeš se onaj di se pari. Finska, da. Da, i ona Turska. vruća. Da. Ima, šta ima? Čekaj, sumnjivo mi je to je stvarno... Ima krevet bračni. Šta će mi bračni krevet, još da mi se ritaš po noći? Šta nisi mogu uzeti dvokrevet? Pa dobro, ima onaj ležaj jedan, još mogu ja razvući. Ali ima, tata, dobro, to me nije... parking osiguran, Wi-Fi. Meni baš treba Wi-Fi. A pogled ti puca... Dobro, puca mi jedna stvar za pogled, nego... Jel ima nešto ono, kad je već sigurno je skupo, da ima nešto ono da je... Ima šta god, evo, šta god poželiš ima. Jel ima ronjenje s delfinima? Ne, mislim da nema. A normalno da nema. A jel ima ono da sa palube gledaš kitove kako idu? Nisam siguran. Šta nisi siguran, otkud kitovi u Jadranu? Normalno da nema, viš da te trzam bez veze. Da, nema, ali... A jel ima ono da letiš s padobranom, da te glisar vuči? Ima, ali to se nadoplaćuje. Ali tata, pazi, to je... Ima, da, uzeo sam najskuplju sobu. Najbolju sobu. Bravo. Najbolju sobu gdje zapravo imaš jednu mini saunicu odmah pored WC-a. Dobro, ajde, mini sauna, reci ti meni koliko si ti to platio.
To je sad najbolji dio. To je meni najbolji dio. I da ne misliš da ti sin to uzima preko crnih muda, onih. Crnog jajeta, kako se zove? Da, crno jaje. Crnog jajeta, znači ne to je to, niti podvale, nešto bez veze. Nego kako? Ja sam direktno zvao hotel. Rekao dajte mi najbolju sobu, 14 noći. Šta bi oni podvaljivali, oni bar imaju jeftino, ti si išao na još skuplju varijantu. Ali sam prošao, valjda zato što sam rano rezervirao, valjda sam dobro prošao. Razumiješ? Dobro, ajde seri više, koliko si platio to? Ma ništa, znači evo, 14 noći... Šta ništa? 14 noći, 6 soma, evo. Šta 6 soma? 6 soma kuna. 6 soma kuna, 14 noći, pa ja rekao, ja sam to odmah... Sa svim tim? Odmah sam zgrabio, još da mi neko uzme. Pa to je super. A pazi, tata, zamisli, ti ležiš u kadulji, s jedne strane maslinu, ovako mažeš u šešar od margarite, s druge strane jedeš samo... Ma da, jedeš noge od prepelice, sve to u redu, ali mi se čini prejeftino, nešto si ti izmuljio tu. Ne, ali uzeo ovaj pre-reservation, kako se to zove, kad je jeftinije. Booking? Da, pre-booking. Evo ti, čekaj sam malo da pogledam, znači to ti je... I to idemo skoro sam rekao u prime time-u, ali u kraj 7. početak 8. Ma nemoguće daj, ne može biti Dubrovnik. Šta ti je toliko košta tamo kad naručiš picu? Evo ti, 5 zvjezdica, 14 noći, 2 osobe, 1 pomoćni ležaj. Dobro, pogledaj, je li stvarno kuna, možda si se zezno. Nema više kuna. Ne, čekaj samo malo. 6.000 eura. Čekaj, ali samo malo. Evo mi se glava raspada. Dobro, nisam ja to platio, tata, ne da ne misliš, ja sam samo provukao dao podatke. Samo si provukao karticu moju, vjerojatno, jel? Karticu, uzeli su samo ovu kaparu su uzeli. Kaparu, da. Ali to je, ja sam mislio da je 1000 kuna, očito je 1000 eura. 1000 eura kapare si dao, pa to neću dobiti natrag. To neću, ali ali dobro, mislim, a možemo živjeti bez soma kuna. A kako sam krivo vidio, još je meni bilo čudno. Oj, gdje je ugibalište? Što će, ne trebam pišati. Sad ću ti glavu otkinuti. 1000 eura. 1000 eura, ali 14 noći.